Alright, my gangs, my boy, welcome back with me. Ronaldo Gilbert, ya saudara-saudara ya, kembali lagi hadir bersama kalian yang menghibur hari-hari Anda dimanapun Anda berada ya kan. Bagaimana ngoni pe kabar ma gengs ma boy ya, semoga ngoni baik-baik saja. Ya kali ini kita mau main game ma gengs ma boy. Game ini DP judul seberapa greget loh ya kan. Kuis seberapa greget loh, seberapa greget loh. Asik deh, awas. Aduh, tak gulung lidah dok, kau tak salah dok, dong mau hina. Jadi ma gengs ma boy, game ini ada di Play Store ya. Kita nih tahu kalau ada di iOS, tapi ini kita cuma pakai emulator dan kita main game ini. Jadi ma gengs ma boy tidak perlu berlama-lama, langsung saja orang mulaikan bermain game tersebut. Wih, DP deck sound nya. Wow. Teret teret teret. Mulai. Kemarin gue nembak cewek. Oke, terus nembak cewek gue tolak. Kemarin gue nembak cewek tapi gue tolak. Lanjut. Kemarin gue ke warung sate. Ke warung sate terus beli nasi aja, cuma liatin aja, beli gulai. Ngamen. Aduh salah. Kok apa dang? Lanjut. Kemarin gue ke Alfamart. Terus parkir di Indomaret dong. Hey, tayo. Lanjut. Kemarin gue tidur. Sekarang gue bangun sekalian buat api unggun di kamar. Cuma 3 jam. Sekalian buat api unggun di kamar. Buat api unggun di kamar ya. Kemarin gue mandi. Mandi pakai air hangat, mandi pakai sabun, mandi pakai susu, mandi pakai susu. Kemarin gue makan. Tapi dalam mimpi habis itu piringnya gue pecahin, maka habis itu piringnya makan perasaan. Kita memang Jenderal greget. Jadi gengs, mabel langsung saja ke level selanjutnya, saudara-saudara. Alright. Kemarin gue lewat polisi tidur. Gue selimutin, gue sapa, gue injak, gue putar balik. Gue sapa dong. Lanjut. Kemarin gue beli kacang. Bungkusnya gue ambil, kacangnya gue buang. Bungkusnya gue ambil, kacang gue buang. Aduh, betul ndak itu? Lanjut jurang ya. Kemarin gue ke ATM. Ngaca di kacanya, ambil uang jutaan, gue masukin kartu gambar Shinchan. Kemarin gue makan rendang. Pakai daging, pakai sedotan, pakai tangan. Pakai sedotan dong. Kemarin gue cuci mobil. Terus pakai EPDM, pakai gayung, pakai mulut gue semprot. Kemarin gue beli jet pribadi, pakai orang receh dalam mimpi, saatnya gue bayanginnya, kembaliannya ke gue pakai uang receh. Kemarin gue nonton TV. Gue tertidur dari jarak 100 meter, nonton TV dari jarak 100 meter. Jenderal greget memang kita. Lanjut. Kemarin gue beli bensin. Thomas Tubo lupa gak bawa uang, pakai uang recehan, naik Lamborghini dong. Kemarin gue beli pulsa. Dari Surabaya ke Jakarta 100 juta pulsa lampu. Pulsa lampu. Kemarin gue beli pulsa lampu. Kemarin gue ke showroom. Cuma lihat aja, nggak pakai sandal tapi beli motor gede. Ngamen, beli helm. Ke showroom beli helm no anjing. Lanjut, terus sekali di game. Kemarin gue ke toko bangunan. Beli beras, beli rumah, beli pasir, beli cabai dong. Kemarin gue bangun jam 3 pagi. Tidur pagi, kencing aja, olahraga, makan. Bangun jam 3 pagi, olahraga,
Aduh, kurang greget itu no. Kemarin gue berenang, pakai jas hujan dong berenangnya boy. Kemarin gue lewat Indomaret. Tanya lokasi Alfamart di mana. King of greget memang kita ya. King of greget. Siapa yang mau lawang ya? Cuma Oppo ya. King of greget. Lanjut. Kemarin gue lewat polisi tidur. Gue pukul karena ganggu. Gue pukul karena ganggu. Kemarin gue ke pasar malam. Jam 12 malam. Umur gue 20 tahun tapi gak malu naik kuda. Beli cibol. Ya bisa itu. Ya. Kemarin gue nonton YouTube. Ikannya gue skip. Lihat ikannya saja. Nonton lagu Baby Shark dengan mata tertutup. Kemarin gue manjat. Manjat pohon pakai motor. Oke. Gue tungguin. Kemarin istri gue ke salon. Istri gue selesai terus gue tinggal. Napangan belum ada istri kok. Tapi kalau nanti kita sudah istri kita tunggu. Tenang ya. Ini cuma for game ya. Kemarin gue ikut maraton. Gak pakai alas kaki sampai finish sambil selfie dong. Kemarin gue makan mie instan rasa rendang. Baru gak pakai ikan. Jenderal greget dong. Level 4 tuh gampang sekali ini. Apa ini? Kemarin gue beli sayur di pasar. Oke. Pakai mobil, pakai jet pribadi dong. Kemarin gue pergi kerja 10 km. Pakai kuda di jalan raya. Masa kok kemarin pergi kerja 10 km pakai kuda. Kuda level lau 10 km. Nggak ada musisi dia babi putar pak kuda. Kemarin gue tidur, oke. Tidurnya di kamar mandi. Seperti Jori. Kemarin gue kerokan, oke. Pakai pisau dong. Supaya memang babadara, babaderi, babadoro. Kemarin gue daftar Indonesian Idol, oke. Belum masuk udah 3-0. Kemarin gue nonton TV, nonton TV rusak. Kemarin gue ketemu Falak. Alah, setan ini. Gue ajak makan dong. Falak kok ditakutin ya. Jenderal greget dong. Kemarin ke Indomaret numpang mandi. Kemarin gue makan bubur. Makan buburnya pakai garpu. Kemarin gue ngunyah permen karet buat bola biar bisa ditendang. Aduh mesti cepat deh waktu sebelum cepat. Kemarin gue makan mie pakai sedotan. Oke, next, cepat. Kemarin gue makan es krim Magnum tanpa ada status. Ulang cepat. Kemarin gue bakar sate pakai knalpot motor dong. Kemarin gue beli kulkas di pasar. Pakai yuan. Pakai yuan. Korea ini. Jenderal greget. Alright. Terakhir Juni, kemarin gue madamin api unggun pakai bensin. Next, kemarin gue ke pasar malam siang hari. Next, kemarin gue ngurus air got. Oke, kemarin gue ketabrak mobil terus gue pukulin cuma lecet aja. Ya bisa hilang. Oke, kemarin gue buat kopi pakai air dingin. Oke, ya biasa Kang, lebih pakai air garam gitu. Aduh, kesal. Kemarin gue lihat Persebaya dan Persija pakai jersey basket. Gue habis skripsi nggak pernah revisi. Orang greget memang. Siapa yang bikin skripsi kok nggak pernah revisi betul. Jago sekali ngana, kita hormat pangana. Kemarin gue ambil uang di ATM, ambil 10 juta terus gue hamburin di luar. Kemarin gue nikah buat pesta dalam mimpi dong. Oke, kemarin gue ke McDonald pesen ayam KFC. Oke, kemarin gue main volley pakai buah durian. Jenderal greget. Kemarin gue masak air. Orang greget. So lolos
lolos dong. Gampang ketuk ini seberapa greget lo ini. Jadi sama gengs Maboya begitu kita video tentang game-game ya. Tentang seberapa greget lo dan begitu aja. Mau apa le? Jadi ya mau apa le? Sudah kelar. Begitu kita video sama gengs Maboya, nantikan video-video berikutnya dan dadah.